May itong karang tututukan ng balita ng CLTV 36 News karang may alabasang banwa, yung pangatibag na ng portion ng Arnedo Dike ng Barangay Santo Tomas, San Luis, Pampanga, anyang 2019. October 2022 inyang mumuna ng kinomusta ng istasyon, yung kabilyan da rin manok nangan tulid na nini. At kaya kaming pamagbalik inyang August 2023, sinabi rang lakwas pang miragdagan, yung karelang kapigaganakan. Agpangkang Paul Mata aparte king pigugunaman da yung pang-wash out da rin karelang tuknangan, marugula abala mo naman yung pamandurot da pa rin mamasado ang tricycle, uling ela milabas king mebita sa dalan. Delikado kaya talaga karita kanyan. Uling natural. Alanay niya. O siyempre, pigaganakan ko rin pamilya ko. Dahil pamilya da rin kaya bibigyan barangay. At ngayon Lunes, May 27, pasibayo yung binisita in CLTV 36 News king may sabi lugal, bang komustan in karelang kabilyan. Kaya rin yung may git-apat na banua, masaya na rin residente kaya ni Barangay Santo Tomas, San Luis, Pampanga, uling malapit na mapupus in karelang kapigaganakan. Marso ngayon yung banua niyang miupisan na yung pamangawaking slope protection kaya Arnedo Dike. Parti niya inining flood mitigation program ng Department of Public Works and Highways o DPWH 1st District Engineering Office, karing major river basins at principal rivers. At inyang pondo iniamigit 93 million pesos, lalam na ng General Appropriations Act of 2024. Base kang impormasyon ni Batkin DPWH, king November 27, 2024 ang target completion date na ng proyekto at sasakop mo naman king portion na ng Barangay Santa Catalina at Santa Cruz Poblacion. Kapamilatan na nini, kampanti nila ka matutod ng Bengi Rimata at ding karelang kabarangay, agyang ng kaoran o babagyo, uling maging ligtas na ang karelang kabilyan. Pasalamat ko naman, Kening Mayor B. Jason, agawa na yung aksyon ini. Kasi pila na yung banwa kasi yan eh. Pagpo-4 years na eh. Ako, ingkaya kayong talasuyo. Liya na kanilaw, ating pusong makabalin.